Naši paraolimpijci su u Londonu osvojili 5 medalja, 2 zlata i 3 srebra. Sem toga oborili su i 3 svetska rekorda. O odnosu prema paraolimpijskim sportistima u Engleskoj, svojoj atletskoj disciplini kao i osvajanju zlatne medalje u Dnevniku mreže govori naš paraolimpijac atletičar Željko Dimitrijević. Ja se osjećam prelepo, prelep je osjećaj kad pred 80.000 ljudi baciš svetski rekord u prvom hicu, kad ti tapše 80.000 ljudi, to je nešto neopisivo. Prelepo je kad drugih 80.000 ljudi u popodnevnom programu stoji i sluša himnu Srbije koja je posvećena mom imenu. To je, koliko sam čuo, prvo zlato za paraolimpijski tim Srbije gde je pevano Bože pravde. To mi je još jedna dodatna satisfakcija i srce mi je puno zbog toga, ali je također prelepo ona grupica ljudi koja je na terazijama sačekala i kad je vikala šampioni, šampioni, to više znači nego čitava ona masa na olimpijskom stadionu. Čitav London je u bilborzima, znači sa njihovim takmičima, sa paraolimpijcima, ovaj u kolicima, ovaj sa protezima, slabovid. Ljudi nas zaustavljaju na ulicama, žele da se slikaju sa nama, traže autograma, a kad vide medalju, desilo se da su naši stenoteniseri bukvalno zaustavili metro. Ne može, ljudi mole da se slikaju sa nama. Primjera radi otvaranje paraolimpijskih igara, koliko sam ja čuo, cena za karte je bila 500 funti, što je oko 700-800 evra. I nije bilo karata. Kad se pomene neko ime iz britanskog tima, znači to je ovacije, su opšte ovacije na stadionu, a sve druge maksimalno ispoštuju i himnu i aplauzom svaki rekord se, znači ljudi uživaju u tome i ama baš nikakve razlike nema između olimpijaca i paraolimpijaca. Ima mnogo toga što mi nemamo ovde u Srbiji i ovde u Domu za odrasla invalidna lica, a neke druge države imaju, ali zato oni treba nas da pitaju, jer sa ovog terena je na ovim paraolimpijskim igrama nas troje bacilo nove svetske rekorde, tako da oni treba da uče od nas koji sa jako malo uloženog daju fenomenalne rezultate i nikome nije jasno kako jedan trener kao što je naš Vlastimir Golubović dovede 3 svoja takmičara i obori 3 svetska rekorda. RTS je prenosio čitavu manifestaciju otvaranja paraolimpijskih igara i najzad su ljudi vidjeli da to nije nešto oni jadni. Ne, mi smo sportisti koji se bore srcem za našu zemlju, za našu zastavu i za našu himnu. Jako bitna stvar je da je u Srbiji se najzad čulo za takmičenje i za sport osoba sa invaliditetom i za paraolimpijski sport. Evo ovdje ja živim. Ovo je moja kuća. Disciplina čunj postoji samo u paraolimpijskom programu, u redovnom programu, da tako kažemo, osoba bez invaliditeta ne postoji. I čunj je disciplina bacačka, gde treba normalno baciti što dalje, u kojoj se takmiče samo ljudi koji nemaju dobru koordinaciju u šakama i prstima. Evo, trenutno se nalazimo na bacalištu u Domu za odrasla invalidna lica u Zemunu, gde ja inače živim. Stanar sam ovog doma i jedan sam od inicijatora da se ovo bacalište napravi. Na samom takmičenju imamo 2 probna hica i 3 takmičarska. Ukoliko u ta 3 takmičarska
uđemo u finale, odnosno u 8, imamo pravo na još 3. Znači, to je potpuno isto kao u redovnom programu u svim bacačkim disciplinama. Treniramo svaki dan, znači bukvalno svaki dan, s tim što kad imamo pripreme onda radimo 2 puta dnevno. Kad smo u trenažnom procesu pred neko takmičenje, znači intenzivnije su i ozbiljnije i jače treninzi. To kaže naš trener, prvo što može da nam ponudi ukoliko želimo neke velike i ozbiljne rezultate, to su 3 stvari: krv, suze i znoj. Jeste, svega toga je bilo i to u ogromnim količinama, ali sve to pada u vodu kad dođu ovakvi rezultati. Skočio sam u vodu na glavu i polomio vrat i od tada sam osoba sa invaliditetom, korisnik invalidskih kolica. Onda kad je prošla ona faza depresije i to, i Bogu hvala da je prošla sva ta depresija, onda sam shvatio da nema svrhe gledati u plafon, moliti se Bogu, kukati nad sudbinom, nego se mora raditi, da se mora živjeti punim plućima i da se samo tako može pobediti invaliditet sa kojim se dalje mora živjeti, htjeli ili ne. Bila je ovo još jedna TV mreža. Nove priče o našoj stvarnosti gledajte i sljedećeg utorka.